هون بخیر هاتنه جمره بحثا بویره بکن روش به چه آوایی چه بو روش داوی نه چه آگاهی لبردستی وانه دمات بخير هبال از بسمامي وما حمدين ميرو فيك انا حاضرك شو بزارك بخذكا بنهر القاج درجه قانا كده دو ساعات دو شبه جداري كي دركتم بريا كومبانيا إزلا دا بدي هرنا جامعات دمشق وخبسة جدينة عم طلب حمدين ميرو وآبان حمدين ميرو فغير شنو الودي لحظة معادنا الودي وصار ساكن عندنكو تيكليوا بقصدير يعني وخو هردو جي طلبنا تعلاقه ونب عسكريها او عسكريه الجنينه وقلتن دجوانو حتى فيجا تكسر ونخويا وفيجا بابي بسمامي وحمي فيجا حمي شنو الولد برسيارة واسكن بنهنجها شا استيل حتى فيجا تشتك ديار دست مدنينه چه مصري واتشا جهانا كودي نعم مزان باشه يعني كي او قرتن چما او قرتن لكودرين كسي تو آگاهی ندان وانها مالباتا وان وگو چون لوان بگرن چون کودره وان بگرن چه دخوازن جريس بهذا تليفوني وهردو قرتينا عم تشتك جوانو زان حاجز بجن تابعي هزا عن شاتا كوا هزا قريداي بتركاغا وتهمك باطل تشكودو كسي كردن يهرن زان كوتا جامعة الشامي ده بخوينن هاتنا قرتن وفقير راجي يعني ت اواب عسكريه ترانينا وبسياسته برنجي تماماتي نينا وخو طلبنا يعني ت وعم هيجد كم كو افي فيك سيفيك اخذ كنا حكمته انه اداره انه يعني جماعه احمد الشرع كو كان سيطره صرف الصالح خط تحكم بسيطره وابكي يعني يدك هسه كردني هرن طلبنا وتش واد بين الفقير حتى نهار تشتكي وانا ديار نينا يعني وامجي هبيا جوابك انه هو بابا واجب بابا شو فقيره وإذا كان خد فرجك ان شاء الله عم نظام وامجي هبيا تج اداره ذاتي وبان دكن حواله مظلوم عبدك او سيدة الهام احمد بكاربن چاره گیجری کثیره بده وجوه آستره و طندامه جي مبارد باشه و تیکیلداری وی بویره تیکیلداری وی روشه لگل تو رایدارین ریوبریا خسریا دموکراتیک پیوندی دانین وان جواره چگو چه چاره سری پیشنهاد کرد چه جواره ifade کردن تیکیلداری وی روشه خود حتی بگم تواصل بکثیر نکیره راستی او موضوع ندبیه یعنی بکثیر ندکیره مگو کابلن آستاوا چشکم خونو زانن گرتی چه اوینه شرکا ازلا مدیره و تواصل مرکر گو هر دو کرکی و هات نگرتن بریا هزکی نازو خواهد که عمشاد او هات نگرتن چما کردن گو بجهن گردای قصدینه اوه آگاهی تکارش مرا دوباره که او آگاهی داوه و چاوا داوه یعنی برفری و آگاهی یعنی که چمرا وک باش اداره کمپانیا ازلا یا نقله یا باصا تشتغل اوه تليفونا مكر تليفونا معن حمدين كر بدو كركيتا جباسه طاي كرن قلنا هم قريداي قصدن او جي جو هرم لحق نزارك فوراستي ام جي بيت نجهان يعني او وقت نجهامه حتى كون متواصل بهنيك باداره ذاتيه بكم بجنا ولا حال مسألته ما قول يعني رجع ام جي بهيفينك او جي اريكار بالمره وداخاجه بهرد كركاب خير وسلامات بقرنا معلقه ان شاء الله ام جي فيه بيجوات باشه کیران میرو آپی هر دو جوانین هاتن رواندن سپاسیا ود کن قوت بجوارم هیویدارن ودمه که هری نیزده بین دیتن چابا سر چابا اول